إلى سبيل الرشاد ووفقهم لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده سبحانه حمد معترف بجزيل الآفات وأعوذ به من وزير الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تلا. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twongeye kububasha bwa Allah tabaraka wa taala kwikinga kuri we ngo aturinde shitani w'igicibwa, ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyiribambe, ishimwe ikuzo ibisingizo byuzuye nta wundi bikuretse we Allah tabaraka wa taala, Imana y'umugabo w'ikirenga w'inema. Tunasabira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amahoro ku byamusakaraho we nabiwe bitanzwe Islamu ukagera kure. علمنا صلى الله عليه وسلم عن طريقة صحابته وأجيال المتتالية السنة وأحكام هذا الدين. رسول صلى الله عليه وسلم الله أمجي kumwigisha abinyujije kuri Jibril alayhi salam, amin wahayi fi sama, we mwizerwa wahayi mu kirere, yigishije intumwa y'Imana namuhishurira amategeko y'iri dini. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga yigisha abasangirangendo nabo bayigisha ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ruhererekane rwizewe rudacika ruva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu munsi turimo turaganira ku muryango mushya, babun ma jaa fil witri, umuryango waje kwigisha ibijyanye na witiri. Baada an anhayna, nyuma yuko turangije babun ma jaa fi tashahudi, umuryango wigishaga atashahudu. Wa zakarna akhira darsi au akhira darsi, twavuze isomo rya nyuma twigisha abayisilamu ma yuqalu ba'da tashahhud al-akhir, ibivugwa nyuma ya tashahudu ya nyuma yo gusoma atashahudu no gusabira intumwa. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ra'ayna riwayati, twabonye riwaya zitandukanye zigisha ibijyanye na tashahudu. Izo riwaya twabonye n'eshatu: riwaya ya Abdullah ibn Mas'ud na Umar ibn al-Khattab na Abdullah ibn Abbas. Wa dhakarna al-madhahiba وما اختارتها من الروايات, twavuze n'amazahibu na riwaya buri mazhabu yagihitamo hasaba ma sahhat anhum wa indahum min al-athar, bagendeye kuri hadithi zizivugaho izagiye ziba sahihi wabo. Ndetse kandi twanavuze ibijyanye n'ikijyanye na sigha, icyo bita atashahudu al-akhir, sigha ya Rasul sallallahu alayhi wasallama. Ubwo abasangirangendo bamubazaga bati ya Rasulallah, twamenye uko tugusuhuza nk'intumwa ariko ntabwo twigeze tumenya uko tugusabira. Fa'allamahum, abigisha gusabira intumwa. Wajaa fihi hadhihi siyagha au sigha, aho yabigishije Allahumma salli ala Muhammad ila akhir, kugeza ku nteruro ya nyuma y'itashahudu ya nyuma. Wa amma akhiran, icya nyuma twavuze kana idhadu, kwari ukubatinisha no gukubita raddu no kugira dhaifu, inkuru yaje ari impimbano
ivuga urudu tashahudi, impamvu tashahudu yabayeho, ndetse kandi iyo nkuru twayigize dhaifu tuvuga ko ari impimbano. Wa dhakara ahlu naqli, abamenyi ba hadithi bavuze ko iyo nkuru atariyo kandi itabayeho. Walam yarid fi kutubi sunna, kandi ko mu bitabo bya sunna itigeze izamo. Ngira ngo iyo nkuru murayibuka. Wal yawma inshallah, uyu munsi turasoza umuryango mu miryango ya nyuma yigisha tashahudu, akaba ari hadithi yaje ivuga ma kana yulihu sallallahu alayhi wa sallama min adiyatin ba'da tashahhud al-akhir. Ibyo intumwa y'Imana yitagaho mu gusoma cyane mu busabe nyuma ya tashahudu ya nyuma. Wa fi hadha al-hadith bana fihi ilhahu sallallahu alayhi wa sallam, hagaragayemo uburyo intumwa y'Imana itigeze ireka gusaba buno busabe. Ubusabe nuko intumwa y'Imana yajyaga isaba ko Allah yamurinda ibintu bingahe? Ibintu bine. Icya mbere yasabaga Allah ko yamurinda ibihano byo mumva, ibihano byo mumva. Muri hadithi yaturutse kwa Abi Hurayra, Imana imwishimire, yavuze yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kana yasta'idhu min arba'i, yajyaga asaba Allah ko yamurinda ibintu bine akamwikingaho. Wa amma al-amra al-awwala, ikintu cya mbere yasabaga Allah ko yamurinda ni azab al-qabri, ni ibihano by'imva. Wa dhakara ba'd al-mu'tazilin aw al-mu'tazila, bamwe mu gatsiko kayobye kitwa mu'tazila bahakanye ibihano by'imva. Wa qad ashara alayha al-Qur'an, Qur'ani kandi yarabitunze agatoki muri aya dukunda kubasomera, aho Allah avuga ngo annaru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya, wa fi qira'ati ghuduwan wa ashiya, wa yawm al-qiyamati, kandi ku munsi w'imperuka Allah tabaraka wa taala yavuze muri iyo aya ngo abantu bo kwa Fir'auna umuriro ubageraho igitondo nijoro, bimana ghuduwa wa ashiya, kuva mu gitondo kugera nimugoroba, kandi buri munsi. Wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Dhakara ulama tafsir, abamenyi ba tafsiri bashimangiye ko ibyo ari ibihano byo mumva. Wa hadha al-hadith jaa fi ithbatiha, iyi hadithi nayo yaje kubishimangira, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kana mimma yasta'idhu minha, ko bimwe mu byo yajyaga asaba Allah ko yamurinda harimo n'ibihano by'imva. Wa amma al-hadithu ath-thani alladhi yuthbitu dhalika, shukran, nawo hadithi ya kabiri ishimangira ibyo ngibyo musa abayisilamu bazi, annahu sallallahu alayhi wa sallama marra biqabrayn, ko yaciye kumva ebyiri. Wa qala innahuma yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabirin, yaciye kuri izo mva ebyiri avuga ko abazirimo bari guhanwa kandi badahanirwa ikintu kiremereye. Wa amma ahaduhuma kana yamshi binamimati, uwa mbere yagendaga abunza amagambo. Qala azza wa jalla hammazin masha'in binamim manna'in lil khayri mu'tadin athim. Allah tabaraka wa taala agaya abantu nk'abo muri suratul qalam, yaragize ati
hamazi umuzimuzi, umuntu ugenda avuga amagambo. Masha'in binamin, ubunza amagambo ugenda avuga abantu, numvisha ibinini runaka byagenze gute. Manna'in lil khairi, ubuza abantu gukora ibyiza, mwitanga isadaka, imama amafaranga azayarya, mwikora gutya. Iyi umma yuzuye ba Ibn Salulu babateye baryo, birirwa babuza abantu gukora khairi, kandi ababuza abantu gukora khairi abenshi ni abakene, nta n'ikintu bajya bafasha ubuyisilamu. Wallahi muzabukurikire abantu tuvuga gufasha abantu bagahaguruka bagahita bigendera, waya'ithuna fil kalam, bakavuga amagambo menshi aho hanze, muzabakurikire nta kintu bajya batanga, nta n'ikintu bafasha ubuyisilamu. Icyo bashoboye ni ugukwiza fitina y'amagambo. Abo bantu barahari. Manna'in lil khairi, babuza abantu gukora ibyiza. Mu'tadin athim, barengera ikibi. Allah tabaraka wa taala yarabagaye, ntibazababeshye abayisilamu. Imamu, muzambwire imamu wayoboye umusiyita kubaka etaje, hari uwo muzi mu Rwanda, ujye mukurikira. Muzambwire imamu wayoboye umusigiti akaba afite inzu nziza mu mujyi wa Kigali, yubatse akuye ku musigiti. Mu yandi madini pasiteri agura imodoka ya V8 akubaka etaje, abantu bakamutura. Iwacu ntabihaba. Bino abantu bavuga babibeshya. Imam abaho kubera gufasha ubuyisilamu, umushahara ahembwa ni muke, nta kintu. Muzambwira abayimamu baciye mu misigiti muzi namwe, yaba ikomeye yabo yabo mu mujyi yabo wavanyemo etaje wo gutimamu yabaye umusimamu musigiti amejenga etaje, warangiza ngo amafaranga arayarya yaheze. Hera kuyutanga uvuge ngo arayarya. Qala azza wa jalla manna'in lil khairi mu'tadin athim, babandi babusa abandi gukora ibyiza kandi ntacyo bafasha, barengera mu bibi. Abo bantu bafite ibihano bikomeye cyane. Abantu ya'ishuna bitafriqati al-umma aw bitafriqihim wa bitahlishihim, babaho bagira ngo umma itatane, hahore hari byacitse mu bayisilamu. Abo bantu Allah azababaza ibintu bikomeye. Rero iyi hadithi kana min babi ithbati, yaje gushimangira ko ibihano by'imva bihari. Wa amma thani, hadithi ya kabiri cyangwa imvugo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kabiri avuze ngo wa amma thani kana la yastatiru min bawlihi, wa kabiri ntabwo yajyaga arinda inkarize ko zimutarukira. Wabyumvise? Yanyara uko abonye, akanyara nk'inka cyangwa ihene, akanyara uko abonye, inkari zikamutarukira, akabigira umuco. Birumvikana. Wa min al-adabi, nuko umuntu anyara aciye bugufi, aciye akabogi, yabona inkari ziri mutarukire akegeranya udutaka akajya anyaramo inkari zidataruka. Ibyo byose ni ikinyabupfura cy'ubuyisilamu. Birumvikana abayisilamu. Wa hadha al-hadith, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idhu min azab al-qabr, yajyaga asaba Allah ko yazamurinda ibihano byo mu mva. Iyo umuntu apfuye, imperuka ya mbere bigeze, al-qiyamatu sughra, ikiyama cye cya mbere kiba kigeze, ntago azongera gukora, ntago azongera gusari, ikiyama cye kiba kigeze. Iyo agiye muri hayatul barzakhiya, muri buriya buzima bwumva, Allah tabaraka wa taala aramuhana cyangwa akamugirira neza. Waqad dhakara sallallahu alaihi wasallam, muri hadithi zigaragara mu bitabo by'amateka, nuko intumwa y'Imana yavuze ko wa yu'radu alayhi maqamuhu wa yuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu alayhi yawm al-qiyamah. Buri munsi abamarayika bamwereka aho azajya mu ijuru cyangwa mu muriro. Buri munsi baza bakamwereka mu ijuru uzaba uri hano, hazaba hangana gutya, hazaba haresha gutya,
no mu muriro uzaba uri hano hazaba hangana gushanisha gutya. Kullu hadhihi al-athar, izo hadithi zose tuthbitu zerekana ko imperuka nako ibihano byo mumva ari ukuri. Hadha maqadu, intumwa y'Imana Muhammad yavuze hadithi nyinshi, bityo abayisilamu bagomba kubyemera. Wala yatabi'una ahwa ad-dallin, ntibakurikira imvugo z'abantu bayobye. Alladhina la yastanbituna al-athara wal ahadith as-sahiha allati ja'at ithra hadhihi al-basair, badacukumbura izi hadithi n'izi ayat zaje zishimangira ibihano by'imva. Wa hadha awwalu ma kana yasta'idhu bihi sallallahu alayhi wa sallam, iki nicyo cya mbere intumwa y'Imana yajyaga asaba Allah ngo nawe akimurinde. Wa amma thani, cya kabiri yasabaga Allah ko yamurinda ibihano byo mu muriro. Ku munsi w'imperuka ibintu bizaba biteye ubwoba, umuntu wese azaba ameze nk'aho amagara yaterewe hejuru ari gusamaye, kugeza ubwo Ibrahimu alayhi salam umuriro numara kuhagezwa abamarayika bawukuruye ari benshi, azavuga ati ya Allah, Mana nyagasani, nta kindi nsaba uretse roho yanjye yonyine. Ibintu bizaba biteye ubwoba, abantu bahagaze imbere hariya bapfukamye. Watara kulla ummatin jathiya, buri umma izaba ikubitse ubupfukamiro hasi, buri muntu atazi uko biri bugende. Yasabaga Allah ko yamurinda iki? Ibihano bya hehe? Byo mu muriro. Wa amma fitnatu athalitha, naho fitina ya gatatu yasabaga Allah ko yayimurinda nk'ikigeragezo gikomeye, ni fitnatul mahya, ni ikigeragezo cy'ubuzima. Umuntu akabaho atesetse mu buzima bwe, fi shaqa la sa'adata lahu abadan munzu wiladati ila alwafat. Umuntu akabaho mu bibazo kuva avutse kugeza apfuye, akabaho yashaka ko agiye gutuza agashaka ibibazo, yabyara abana bakamubera bala, umuntu ibintu bikamuyobera, ubuzima bwe bukaba bubayeho bayina masalik, hagati y'ahantu hanyerera, agahora agenda ameze nk'aho anyerera ashaka kwikutura hasi. Alayhi an yad'u Allah wa yasta'idhu minhu min hadhihi alfitna, akwiye kwegera Imana akibombarika agasaba Allah ko yamurinda ikigeragezo cy'ubuzima, nawe akoroherwa akabaho yorohewe, nabe bamukomokaho bakoroherwa. Wakadhalika wa min fitnati almahya walmamati, yasabaga Allah ko yamurinda n'ikigeragezo cy'urupfu. Dhakara ulama alhadith, abamenyi ba hadithi bavuze ko ikigeragezo cy'urupfu yuradu biha su al-khatima, haba hagamijwe iherezo ribi. Umuntu akabaho mu Islam yarasaraga, yaratangaga, yarakoze ibishoboka akajya Imaka, ariko akagira iherezo ribi, akagwa mu maboko y'abapfumu, agapfamo inzoga, agapfa ari haje ari kunywa inzoga, agapfa adasari, agapfa yarananiranye, agasiga inkuru mbi imusozi, akagenda walaysa lahu jamilul athar wa husna sira, akagenda adafite amateka meza asize umusozi. Ibyo babyita suul khatima, ni ukugira iherezo ribi. Abarabu baravuga ngo wal umuru bil khawatimi, buri ibintu byose bizenguruka ku iherezo ryabyo. Uko urangije urugendo rwawe niho bahera bandika amateka. Ibintu byiza byose wakoze barabyibagirwa, bakandika uko usoje. Al-Qaddafi rahimahullah yabayeho afashe isi y'abayisilamu, ariko amateka bayanditse uko bitandukanye. Kataba ba'du al-muallifin, umwe yanditse igitabo cyita Al-Qaddafi wal mutawakkaluna
عليه والمتقولون عليه يعني الأقاويل قذاف n'ibintu bibamuvugagaho kandi yabayeho abantu bose bamushima ariko usoma iryo gitabo avuga ta'udhu billah. Umuntu rero agomba guharanira kuzagira iherezo ryiza, ugasaba Allah ukazapfa usari, ugasaba Allah ukazapfa utaravuye mu Islam, utajya mu bapfumu, udahura n'ibibazo ngo bikemurwe n'abapfumu n'ibindi bava mu Islam. Wa al-amru al-akhir, icyanyuma Rasul sallallahu alaihi wasallam yasabaga Allah ko yazamurinda ni fitnatu al-masih ad-dajjal. yasabaga Allah ko yamurinda ikigeragezo cya Masih ad-Dajjal. Wazada alaiha ad-Dajjal, abamenyi bavuga yuko iyi sifa Dajjal bayongeyeho kugira ngo bamutandukanye na Masih Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam fa innahu sayamsahu al-khayra kama dhakarna. Uyu Masih Dajjal wakajisho kamwe azaba ari ikigeragezo Allah azohereza mu bihe bya nyuma akagerageza abantu. Azaza mu bihe bikomeye, wayuhyi al-amwat, azura abantu bapfuye, wayumtiru al-amtara, agusha imvura, abantu bazaba batunze amatungo bazamusaba gushiriza imvura, amatungo yabo abyibuhe, bahinge beze. Ariko ntabwo azamara igihe kinini, azicwa na Isa ibn Maryam. Icyo kigeragezo nta numwe n'imwe itarasabaga Allah ko yakirinda umma wayo. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam yajyaga asaba abantu be kujya basaba Allah ko yabarinda ikigeragezo cya Masih Dajjal. Wa fi riwayati Muslim, inda al-Imam Muslim, we yavugaga yuko intumwa y'Imana yavugize iti idha tashahada ahadukum, umwe muri mwe nakora tashahudu ya nyuma arangije Allahumma salli ala Muhammad innaka hamidun majid, aje asaba Allah ko yamurinda ibyo bintu bine maje kuvuga nkuko intumwa y'Imana yabisabaga inda riwayati Muslim. Wa fi hadha al-hadith, muri hadithi fihi ithbatu عذاب القبر ورد على من ينكره. harimo gushimangira ibihano by'imva no gusubizanya ubukaka ba bandi babihakana cyangwa babikerenza, nkuko byatambutse muri aya twasomye no muri hadithi zinyuranye. Izi hadithi ntabwo wazihitaho, ziri mu bitabo by'abayimamu bombi, alladhani talaqa al-qabul fi qulub al-muslimin, byabonye qabul mu mitima y'abayisilamu. Iyo ni hadithi ya mbere. Wa amma al-hadithu thani, hadithi ya kabiri ni hadithi yaturutse kwa Abdullah ibn Umar ibn al-As au Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As nawe nabo yayikuye kwa Abu Bakr as-Siddiq, Imana bose ibishimira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kintumwa y'Imana yagize iti qala Abu Bakr allamani cyangwa allimni du'aan. Abu Bakr yabwiye intumwa y'Imana ati nyigisha ubusabe, allimni ya Rasulullah, nyigisha ubusabe ad'u bihi fi salati, nshobora kujya nsaba mu masengesho yanjye. Qala qul, yaramubwiye ati jya uvuga uti Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, jya uvuga uti Mana nyagasani nahuguje umutima wawe amahugu aremereye, ntabwo yoroshye. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, kandi ntawe ubabarira amahugu n'ibyaha uretse wowe. Faghfir li maghfiratan min indika, bityo ngirira impuhwe umpe imbabazi zituruka iwawe. Warhamni, ungirire ibambe.
innaka antal ghafurur rahim, mana nyagasani ni we nyir'impuhwe nyir'ibambe. ubu busabe Abubakar Siddiq yabwize ku ntumwa y'Imana. Wa fi hadha alhadith, muri iyi mvugo bigaragaza yuko umuyisilamu agomba kwegera uwo akekaho ubumenyi, wa yastafidu minhu ma yanfa'u fi dunyahu, akamusaba ko yamwigisha ibyamugirira akamaro mu isi ye ndetse no ku mperuka ye. Wa fihi iqraru bidhanbi, iyi hadithi nanone yerekana uburyo hamwe n'abasangirangendo n'uburyo bitwararikaga bari abatoni, bari begereye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko bemeraga ibyaha, ntabwo bari abatoni bavana abayisilamu. Ni nayo mpamvu uzabona kizira mu Buyisilamu kugira umuntu mutagatifu. nta mutagatifu uba mu Buyisilamu. Kana alayhi salatu wassalam ma'suman, intumwa y'Imana niyo yari umwere. Asamahu rabbuhu, Allah yamugize umwere ku byaha biremereye. Allah yamugize umwere ku byaha biremereye, ariko hamwe n'ibyo yisitagafuruzaga ku Mana akayisaba imbabazi. Ndetse n'abasahaba be bemeraga yuko atari intungane. Ni nayo mpamvu naruddu ala shia, duhora ducyaha abashiya bakuza bamwe mu buzukuru be bakabagira ibitangaza kandi atari ko bimeze. Nimba Abubakar Siddiq yarasabaga Allah yuko yamubabarira amahugu, ko kandi ari ubabarira, akemera icyaha cye, agasaba Allah ko yemeye ibyaha yamubabarira, ari Abubakar Siddiq watangiranye ubuyisilamu n'intumwa y'Imana. Famin babi awla, ibyo bigaragaza yuko abo buzukuru b'intumwa y'Imana bo bakwemera ibyaha kurutaho, ndetse kandi bigasubiza abashaka kubagira ibitangaza ko atari ko bimeze, kuba ari abantu, kubahuye n'ibibazo nk'iby'abandi bahura nabyo, bakabasabira ridwanullahi alayhim faqat, bikagarukira ko Allah yabishimira. Icyambere rero harimo iqraru bidhanbi wa i'tirafi au i'tirafu bihi, kwemerera Allah tabaraka wa taala ibyaha byawe. Wa dhakara ahlul ilmi, abamenyi bavuze yuko mu kinyabupfura cyo gusaba Imana imbabazi ubanza kwemerera Allah ibyo wakoze, ndetse kandi ukabirondora. Ntabwo umuntu abirondorera imamu, nta nubwo abirondorera padiri, abirondorera Allah tabaraka wa taala. Fa inna Allah yasturu wal bashar la yasturu, kubera ko Allah arahishira ariko umuntu ntabwo ahishira. Iyo umubwiye ibyawe buke yabitangaje, ariko Allah araguhishira. Waqad jaa fi riwayat, byaje mu bwakirizi bwa al-Imam Ahmad fi musnadihi, anna al-abda al-fasiq, ko umwemeramana w'umwangizi azagera kwa Allah tabaraka wa taala akamubaza ati, ya abdi hal ahbabta liqa'i, yewe mugaragu wanjye wigeze wifuza kumenya guhura nanjye? Amubwira ati rwose narabishakaga. Ati wari uzi ko tuzahura? Ati nari mbizi. Allah tabaraka wa taala amubwira ati ibyaha byawe narabiguhishiriye ku isi, n'uyu munsi ndabikubabariye. Anta tahta mashiati, uri munsi y'ububasha bwanjye. Allah ndashaka azamuhana cyangwa mubabarire. Bityo rero muri adab nuko umuntu agiye kwicuza ku Mana yemera ibyaha yakoze, akicisha bugufi, ndetse kandi akabirondora, agasaba Allah ko yabimubabarira. Wa kadhalika al-iqraru biwahdaniyati al-bari subhanahu wa ta'ala wastijlabu limaghfiratihi subhana. Muri iyi hadithi harimo indi nyungu ivuga ngo iki? Ko umuntu yerekana ko
yemeye ubumwe bw'Imana, Imana isumba byose, ndetse kandi ibyo zimwe muri adhkari ushobora kuvuga ugiye ruku, nizo ushobora kuvuga ugiye hehe kuri sujud. Aisha radhiyallahu anha yavuze ko nta na rimwe intumwa y'Imana yigeze isari nyuma yuko hamanutse isura ivuga ngo idha jaa nasrullahi wal fath. Iyo sura ni isura yamanutse mu bihe bye bya nyuma. ولما سمع عمر بن الخطاب هذه الآية بكى. عمر بن الخطاب ينفي شنو آية رارزة وما أبكاه إلا خاتمته صلى الله عليه وسلم ودنو منيته. nta kindi cyamurijije nuko yumvishe muri iyi aya yuko igihe cyo gupfa cy'intumwa y'Imana cyegereje. وكان فيه وفي بكائه قوة استيعاب وعلو بلاغته. mukurira kwe Umar ibn al-Khattab hagaragayemo uburyo yasobanukirwaga vuba ndetse kandi agakurura cyane ikigenderewe muri aya, ndetse kandi n'uburyo yari intyoza mu Cyarabu. idha jaa nasrullahi, itabaro ry'Uwiteka niriza, wal fathu, no gufungurirwa, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ibintu bimaze kugenda neza, abantu binjira mu idini urujya n'uruza. baka Umar ibn al-Khattab yamenye ko intumwa y'Imana igiye gutaha. nyuma y'uko isura imanutse cyangwa ino aya, Aisha yavuze yuko kuva icyo gihe intumwa y'Imana iyo yajyaga ruku yasomaga iyi dhikiri ikavuga iti subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. ubutagatifu n'ubwawe Imana nyagasani, wa bihamdika, no gusingizwa n'ukwawe no gushimwa, allahumma ighfirli, bityo Mana mbabarira. wa dhakara ulama al-Qur'an au al-mufassirun, ba mufassiruna ba bandi basobanura Qur'ani bavuze yuko hadha al-hadith jaa في باب التأويل الآية. إي حديثي ياجج قصبانورا إلي آية فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ياجج قصبانوري آية سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أنت تردان إن شاء الله. براءة وتنزيها، نوغشira kure Allah tabaraka wa taala no kumusukura mu byari byo byose bifite umwanda. min kulli naqsin wa aib, Allah rasukutse nta mwanda nta n'inenge muranga. wa fihi, hano hanagaragaramo ko fihi ta'ajjubu, harimo gutangara cyane, min mubalaghati fil jalali au fil ijlali wa ta'zim, uburyo dukuza Allah tabaraka wa taala n'uburyo tumutagasa, ndetse kandi wal ibuadi wa ibuadu an naqs, n'uburyo tumushyira kure y'ibifutamye n'ibifite inenge. jalla jalalu. qalat Aisha Imana imwishimira yagize ati anna hadha tasbihu, ko ukugukuza Imana no kuyisingiza, kana fi mathabati ta'wili hadhihi al-aya, byaje mu cyimbo
cyo gusobanura neza iriya aya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Twatumaje kubivuga ibyo, tukaba tubirangije gutyo. Umuryango wa tashahudu akaba ari wo dupfundikiye. Wa amma babun ma jaa fil witri, naho umuryango waje wikisha ibijyanye na witri. Wal witru ni igiharwe, al witri ni igiharwe. Ikintu iyo cyisi igiharwe, iyo cyiswe igiharwe aba ari ikintu kimwe cyonyine, mu zindi ndimi bacyita unique, cyihariye, kidafite ikindi bibangikanye, ndetse kandi biba bishaka kuvuga ko icyo kintu ari umuguru umwe kitagira uwa kabiri. Birumvikana. Wal witru ni ضد الشفع. قال عز وجل والفجر والليال عشر والشفع. الشفع ni ibintu bibiri kandi bimeze nkaho ari mama ntunsige, bigendana ari bibiri, kimwe ntabwo gisiga ikindi. Nk'umuntu ufite amaguru yombi ntabwo yajyana kumwe ngo ukundi gusigare, n'akaboko ntiwajyana kamwe kandi katanyeganyega. Wakadhalika aluyunu, Allah tabaraka wa taala shaqqa fil wajhi umuran, mu buranga yashizemo ibintu bikurikira kandi bibiri bibiri, yaba amazuru afite imyenge ibiri. Washafi wal witr. Ashafu ni ضد الwitr, ibintu bibiri ikinyuranyo cyabyo ni witr, na witr ikinyuranyo cyayo ni shafu. Wa yuradu bishafu'i, iyo bavuze shafu'i baba bavuze raka ebyiri. Wa amma alwitri ni raka imwe. Wa dhakara ulama ulfiqh, abamenyi ba fiqh bavuze yuko wala yajuzu, ntago byemewe gusarira kimwe yonyine, duna shafu'ihi au shafu'iha, idafite shafu yayo. Birumvikana. Wa shafu'i wal witr, umuntu agomba gusari witr ifite iki, ifite izindi raka ebyiri zigaragiye. Inshallah ta'ala. Wa amma wastilahuhu, naho inda ahli nakli, ahli ilm, abamenyi ba fiqh bavuze yuko huwa salatun, iyo bavuze witiri ni isengesho tuadda fi layli lihtami, risoreza ayandi masengesho yose y'itegeko. Iyo umuntu yasaye isala 5 nimugoroba zipfundikisha witiri. Fa in khafa ala naumihi wa ghalabatihi, iyo atinya ko aza gusinzira amara gusara salatu leisha agashyiraho witiri imbere y'uko aryama. Wa yustahabbu adauha fil bayt, ni nabyiza kuyikorera mu rugo. Wa kadhalika, abamenyi bayise isala ifundikira izindi, kubera yuko isarwa nyuma y'izindi zose. Wa amma, ikindi bavuze ni hukumuhu, ni itegeko ryayo. Wa dhahaba jumhurul ulama duna al-ahnafi, abamenyi batatu, al-imam Shafi'i wal Hanbali wal Maliki, bavuze yuko ari sunnatun muakkada, ni sunna yo ku rwego rwa mbere, ni sunna ikomeye. Duna al-ahnafi, ariko aba ahnafi bavuze ko ari wajibu. Icyo nacyo abayisilamu bakakimenya. Wa amma waqtuha waqtani, naho ibihe byayo ni bibiri. Wa fihi waqtul afdal minhuma, hakaba harimo ibihe byiza kuruta ibindi. Wa amma waqtuhu al-awwal, igihe cyayo cya mbere ni ukuyisari ukirangiza gusarira ishayi. Birumvikana. Wa umumu waqtihi, n'igihe cyayo rusange ni ukuva ma bada al-isha ila tulu al-fajr, yani ila salati al-fajr, ni ukuva urangije isala ya ishayi kugeza umuseke utambitse. Wa amma afdalu awqatihi, naho igihe cyayo cyiza
ni ma jaa fi thuluth al-akhir min al-layl, n'igihe umuntu ayisari mu gicuku gishyira urukerera. Birumvikana nicyo gihe cyiza cyo gusara witiri ma shafi'ihi hamwe na rakaza ebyiri zigaragira. Ndetse kandi wa an Jihad nta kintu arabivugaho, ntabwo turabona video yagira ikintu abivugaho, ariko Buriyane we yabyanze ngo neze ngo twe twazisabye kangahera. Buriyane we yabyanze na raka ebyiri zigaragiye. Wa amma kayfiyatuha, naho iyo sala uburyo bayisari inda al-jumhuri bavuze yuko isarwa witiri bisalamin, kuri salamu min kulli rak'atayn thumma yahtim bi rak'atin, nuko asari raka ebyiri agatora salamu ndetse kandi agashyiraho indi raka imwe agatora salamu. Birumvikana. Wa amma asahul qawl, biranemewe yuko usari raka eshatu kiperi ugatora salamu imwe. Biranemewe yuko usari raka eshanu kiperi ugatora salamu kuri raka ya nyuma. Wajaa hadithun kathir, haje hadithi nyinshi. Wa amma ma jaa fi dhikri shadh, naho ibyaje ari uburwayi ni ukuyisari nk'uko dusari salatul maghrib haythu yadhharu fihi taslimatani, hakagaragaramo salamu ebyiri. Wa hadha shadh, ibyo ntago ari byo, ntago byemewe. Ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam, ibyavuye ku ntumwa y'Imana nuko tuyisari imma tugasarira kebyiri tugatora salamu, cyangwa tugasari eshatu kiperi tugatora salamu. Birumvikana. Ibyo nibyo tubaje. Wa qad dhakara anna sahabiyya al-jalila, byavuzwe kumwe mu basangira ngendo ukomeye Abu Huraira, Imana imwishimire, lam yada'aha tuwala hayatihi, ntago yigeze araka salatul witri kuva abayeho umuyisilamu kugeza apfuye. Wa kana yaqul, yavugaga ko intumwa y'Imana ibintu bitatu yamwigisha atazigera apfa biretse, harimo na salatu n'iyi sunna ya witri. Wa kadhalika Abu Darda ahadu alami sahaba, ni nuko nguko Abu Darda nawe ntago yigeze areka gusari salatu al-witr. Wa kana da'abuhu, wariwe muco we kuva abayeho umuyisilamu ndetse kandi mu gicuku. Wa kadhalika Abu Darda wa kadhalika Suhayb ar-Rumi, n'umusangira ngendo wundi witwaga ngo iki Suhayb ar-Rumi. Wa dhakarna fi durusi sabiqa, twasobanuye ijambo ar-Rumi cyo bivuze, ubutanza kibabaza tubitangaho igihembo. Wa kana dabu salihin, salatul witri yari umuco w'abantu beza batunganye. Wal anbiya, n'abahanuzi, war rusuli, n'intumwa, wan nubala, n'abantu beza. Ntago bigeraga bayiryama ngo birire bucya batayisari. Wa anna min istifadatihi, kandi kuzimwe mu faida zayo istijabatu du'a au du'ai man da'a wa ta'ahadahu, nuko umuntu yihozaho Allah tabaraka wa taala amwakirira ubusabe bwe yayihozaho, ariko ndetse kandi akamuzamura urwego rw'ukwemera, akaba umuntu ushobora guhura n'amahirwe yo kuzamuka urwego mu kwemera. Ndetse kandi wa in khafa ala ghalabati naumihi, iyo atinye ko aza kuganzwa n'ibitotsi ayisari akimara gusari salatul isha. Wa dhukira min fadailihi, byavuzwe muri fadla za witiri annaha tajlibu mahabbata Allah azza wa jalla, kituma umuntu akundwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nimwe Imana yavuze ngo iki wa ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ntago umugaragu wanjye azahwema kunyiyegereza akoresheje nawafil, iyi migenzo uretse ko nzamukunda. Wa kadhalika
annahu sallallahu alaihi wasallam lam yada'aha kadhalika, n'intumwa y'Imana ntiyigeze yireka kugeza ipfuye. Wa la safaran wala hadara, yaba ari ku rugendo cyangwa atari ku rugendo. Wa fihi ziyadatul khairi wa tawfiqi, kandi umuntu uyikora cyane akunda kubona ibyiza byinshi ndetse n'amahirwe akunda kuyabona, icyo twita tawfiq avuye ku Mana. Wa hiya khatimatul layli, niryo sengesho risoreza andi masengesho y'umunsi. Ila akhir wal fawaidu jamma, ifaida ni nyinshi. Wa amma wa min du'aihi, iyo bayisari icyo basoma, wajaa fi khilaf, hajemo impaka z'igihe isomwa, ariko muri zimwe mu iduwa no mu busabe bakoresha basoma muri witiri n'ubu bukurikira. Wal amru al awwal, icyambere tugomba kumenya nuko ulama ul fiqh, abamenyi ba fiqh batandukanye ku bintu bibiri. Qala ba'dhum, bamwe bavuze yuko anna al witra yuqamu wa yud'a du'aahu qabla inhina ila ruku'i, bavuze yuko witiri iyo uri murayisari usoma iduwa yayo mbere yuko ujya hehe, ujya ruku. Wa hadha al madhhab, ni madhhab al malikiyya, mbere yuko ujya hehe, muri ruku. Aba maliki niko babigenza. Wa annahum yusirruna fihi, kandi bo bayisoma bucece, bakayisoma mbere yuko bajya hehe, bajya ruku. Basoma iduwa tugiye kubigisha bita kunuti, akaba ari iduwa umuntu asoma cyane cyane ageze mu byago n'amage, yaba umuntu ku giti cye cyangwa abantu rusange, bagahamagara Mwenyezi Mungu. Wakadhukira annahu sallallahu alaihi wasallam, byavuzwe yuko intumwa y'Imana lamma kutila ashabuhu, ubwo abasangirangendo bicwaga n'ubwoko bwitwaga ar-ru'ala wa dhakwan, yamaze ukwezi asoma kunuti, kugeza ubwo Allah yamubwiye ngo amanure ibiganza nashaka azababara cyangwa bahana. Bityo rero mu bamaliki bayisoma mbere yuko bajya hehe, bajya kuri ruku. Wa inda shafi'iyati wal hanabila, mu bashafiya n'abahanabila bayisoma mbere yuko bajya sujud. Wa huwa madhhabuna, ni nabyo dukurikiza. Birumvikana. Wa madha yaqulun, ndetse bavuga iki? Inda shafi'i, mu bashafi bavuga Allahumma hidni fiman hadaita, Mana nyagasani unyobore mu wayoboye. Wa afini fiman afaita, wal muafatu bisobanura dafu su'i wad darari wal amradi ala shay. Iyo bavuze afani ani shay, nuko aba yanyijije ikintu cyangiraho ingaruka cyangwa kibi cyangwa uburwayi. Wa idha qulta afaka Allah, iyo ubwiye umuyisilamu ngo afaka Allahu wa shafaka, umubwiye ngo Allah gukiza ikibi cyari cyo cyose. Wa afini fiman afaita, unanyiza ikibi mu wagikijije. Birumvikana. Qala wa tawallani fiman tawallaita, kandi undengere nk'uko warengeye abandi. Birumvikana. Allah kubera umurengezi. Wa barik li fima ataita, no mu byo wampaye ubishyiremo umugisha, byaba bikeya byaba byinshi, ariko ubishyiremo umugisha. Wa qini sharra ma qadaita, kandi undinde nabi n'ikibi cy'ibyo wagennye. Birumvikana. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, ni wowe uciteka ntabwo uricirwa Allah tabaraka wa taala. Ndetse kandi innahu la yadhillu man walaita, nta usuzugurika yakwiyambaje. Woni Allah tabaraka wa taala. Wa la ya'izzu man adaita, nta nuwakubahika yagushyize ku ruhande, yaguciye amazi. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, Mana nyagasani uratagatifutse
kandi usumba byose. Waqala waqad istuhibba au istahabba al-imamu al-Malik, Imam Maliki we yakunze gukoresha kunuti itandukanye n'ingi. Wa kana ahlul Iraq, abantu bo muri Iraq bajyaga bayikoresha cyane. Bo basomaga kunuti yitwaga as-suratani, as-suratani niko bayitaga. Barasomaga bati Allahumma inna nasta'inuka, mana nyagasani, nasta'inuka turakwiyambaza, wa nastaghfiruka tukagusaba imbabazi, wa nastahdika tukagusaba kuyoboka, wa nu'minu bika tukakwemera tudashidikanya, wa nakhna'u laka tukakunyenyekera, wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka kandi tukakwegukira tukanareka abakwakana. Iyo niyo kunuti bo basomaga. Allahumma iyyaka na'budu, mana ni wowe dusenga, walaka nusalli wa nasjudu, ni nawe dusarira dutura amasengesho ndetse tugakubita n'impanga zacu hasi, wa ilayka nas'a wa nahfidu, kandi mana turakataza mu kugukorera. Wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka, turifuza impuhwe zawe, wa nakhafu adhabaka, tugatinya ibihano byawe, inna adhabaka bil kafirina mulhiq, kubera ko ibihano byawe kubemera kuba kafiri n'abantu bahakanye ntago bizabahusha, la mahala. Wasamaha ahlul Iraq, abantu bo muri Iraq bayise as-surataini, isura zombi, isura zombi. Wa yurwa annaha fi mushaf Ubay ibn Ka'b, ngo byaje mu bwakirizi yuko mu musafu wa Ubay ibn Ka'b, ahadul hafazati, umwe mu basangiranye bari barifaje Qur'ani cyane, ko yari yanditse mu musafu we Ubay ibn Ka'b. Wa kana yari umwe mu basangirangendo, wa kana min kutabil wahyi, yandikaga wahyi. Ubay ibn Ka'b yandikaga wahyi, byavuzwe yuko byari byanditse mu musafu wa Ubay ibn Ka'b, iyo no bise suratayn. Iyi ngiyi tumaje gusoma ikunuti. Ndetse kandi wazukira anna Abdullah ibn Dawuda, byavuzwe kumwe mu bamenyi witwaga Abdullah ibn Dawud, kana yaqul, yajyaga avuga ati man lam yaqnut bisuratayn fala yusalla khalfuhu, umuntu udasoma ino kunuti ntabwo twe tumusarira inyuma. Bimana kana mutaasiban fi madhhabihi, yari afite taasubu no kwikanyiza muri madhhabu ye. Wa amma ikindi twavuga anna al-imam ibn Rushd, ko imam ibn Rushd ضعفه, yayigize ضعيف, yayigize ضعيف, وعلق عليه في كتابه المشهور, ndetse kandi yabishyizeho commentaire mu gitabo cyamenyekanye yise bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi, intangiro ya mujtahidi n'impera y'umuntu ushaka kugira icyo amenya. Muri tarikh yakoze yagize ضعيف. Almuhimu inshallah tuvuze mu ncamake ibijyanye na witiri n'ibisomwa muri witiri. Tuzakomeza ubutaha dusoma hadithi zigaragiye zinashimangira ibitumaje kuvuga bizillahi ta'ala. Numva twasoreza ahangaha dusaba Allah tabaraka wa ta'ala ko yatwakirira akaduha gusobanukirwa, namwe akabaha gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa ibyo mwumva. Amen. Nimba hano umuntu ufite ikibazo wenda mu gihe imam ataraza twacyumva twagishobora kugisubiza tukagisubiza. nabagira inama yo gufata mazhabul jam'a wa fil fiqh thalathatu madhahib. Muri fiqh habamo madhhab eshatu. Madhhab ya mbere ni madhhab tarjih,
ni ugufata kimwe mu byavuzwe bibiri, sibyo? Madhehebu ya cyabirenga. Madhehebu ya kabiri ni madhehebu tawqif, ni uguhagarara ntugire na kimwe ufata. Madhehebu ya gatatu ni madhehebu aljama, ni ugukusanya byombi ukabifata. Wa inni usikum inshallah bi madhehebu jamu, zose mujye muzikoresha, rimwe mukoresha iyi ubundi mukoresha iriya inshallah taala. Wa amma ma qala ibn rushd fihi nazar, naho ibyo imamu yavuze fihi nazar ntago ari mutafaq alayhi. Inshallah taala tuzakomeza ubutaha, dusabe Allah twakire. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum.